Inteng ro din irugi mga kasin deti problem of the day nga napadayawan nga maibasa ita nga malem ti problem of the day ni Freddy iti Kalinga province nga napauluan iti Artek ken Losyang. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Freddy. Dear Kasin, sakbay man nga inak ibinglay ti pakasarita a kasinyong, kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu ti tanemar si studio, kastamet na nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsusubaybay dati nga programam. Ilingid naklatan itinagan a Freddy, nabayag meten nga subsubaybayak dagiti programa yo iti Facebook kasin. Naesemak amin nga agdengeg kadagiti drama, kastamutan kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan nga ibasbasa yo kini datim. Naawis met tiriknak nga mangiburay di pakasaritaak, ngamin adda ti kayat ko apabalakadan kada kayo. Agpadpada kami nga saan nga nakaadal kay ni Lolita nga asawa. Iso nga siya ket mangmangged akas construction worker. E dinto nga ti asawa ket tultulungan nakmet babayan iti papan na panakisek ka, panakiraep. Wano iti ababaapan na agtaltalon ti asawa nga ni Lolita kasinyong. Upat atawenen nga agdenden na kami. No pay agtawen kami iti nasurok 30 nga agpadpada iti asawak. Ngem awan pa iti nabuumi. Wen kasinyong awan pa iti anak mi iti asawak. No pay nabayag meten nga kalkalikaguman mi nga maadaan ko man iti anak. Bayat ti panaglabas ti panawen kasla medyo mapupay kami wenno kasla maawanan kami iti namnama nga maadaan kami tupay iti anak. Agpadpada kami meten nga busy-busy iti kanya-kanya nga trabaho mi. Kasano, nagrigat ti biyag kasin. Nagrigat ti makaornong. Manumatlaang ti matmatgadak iti construction. Manulaang ti matmatgadan ti asawak iti panagtalon na. Ket tunggal maamiris mi ti rigat ti biyag. Kasla agpadpada kami nga agasawa when nagkinaawatan kami nga uray awanin ti anak mi. Tabaka marigatan kami tulaeng no addan to anak mi. No kastoy laeng ti trabaho mi. No kastoy laeng ti matmatgedan mi. Amangan no agrigat to laeng ti agbalin nga anak mi. Agpadpada kastat ka panunutan min nga agasawa kasinyong iso nga no daddo maket palpalagi panda kami met dagiti dadakkel mi. Agingga nga nagsubli ti gagar mi nga agasawa nga maaddaan iti anak kasinyong. Tanamiris mi nga naragragsak kamin tumetlaeng no adda ti bunga ti ayan-ayat mi nga agasawa. Kastiman nga ro darugyak ti amin kasinyong ken no anya tinagbalin nga parikot mi. Adda kay manen nanang. May dak nga taman palagipanan. Hay sanak to nga umabaraw gamang palpalagip king ka. Ay anya ka diti plano yu aya ken ni Lolita nga asawam. Anya nga plano nanang? Nagpadpada kami met nagtatrabaho. Adamat basit maurnong mi Napialang met nga adda busbusen mi no kasapulan mi. Saan nga dayta ti kayat ko asawan? Ammom ti kayat ko asawan barok. Saan mo man nga iyaw awan? Anya? Nabayagan nga ammaom nga magagaran ak uli nga agkaapo ko kingkan. Kan madanagan ak upat atawid nyo nga agdindin na iti asawam nga ni Lolita ang awam mo't pa iti anak yaw. Di kam to pa'y madanagan nanang. Si katulakid din. Ay na madanagan ak para kada kayo Ken may siya. Nagbalin kay mo nga busy una yun iti trabaho yaw. Nakumusta kayo? Agkit-kita kay pa iti inaldaw. Anya?
Anya ti kayo asawa nanang. Kumusta kayo mo't ang agasawa? Kasla saan mo nga agasawa ti langayo, ti jaryo. Anya? Apay nga na yung deta nanang. Uwan akit ne agmalmalam kada kay ti trabaho yaw. Ada iti talon ti asawa, dito kasi ka, construction ka. Oh, kituan. May santo mo balay ti pagawidan mi nanang, dito yung balay me. Uwan angam awan ti oras yun, iti maysa ken maysa. Tasi ka, mapangkanto mo ten makiinom, kalpasan nga agtrabaho ka. E dinto ka ti asawam, agururay mo't king ka. Akan no, sumangpot ka. Ni, nagipulong man kada kayo ni Lolita. Saan nga nasisita pa eh? No, nagipulong man, no saan? Taure saan nga agipulong ti asawam, talaga nga bagbagaan ka. Ay, ninanang mat. Agas ti bambanog laang mat, dati pa naginom ko ti arak nanang. Ay. Mabaling kamit nga uminom iti arak iti balayaw. Hanya? Saan ka man nga agululbud kanyak? Ada ka di pa'y panangipatig mo iti asawam. Ha, sika, prede. Anya? Anya klase sa ludsud dito nanang? No, ay tumpay ani Lolita, wano sa anan. Takas na dapat patig keng kanti arak, ken dagita ka inumam, ngam ti asawam. Ta imbes ko mga agawid kan kalpasan ti trabaho, ta inkamot lailwon ti asawam. Ang saan may? Naninanang. Ay na. Ay iba ka man kanya. Anya nga rason no ape nga adda nga ipatig mo ta arak ngam ken dagita barkadam ngam ta asawam. Ala ibagam tap dumaawatak si kaprede. Ay, ninanang na ya. Apo Diyos ko. Ay na, ibagam kanyak, ala. Agpudno ka kanyak, syakti inam, isong amok no anya ti mapaspasamak ka. Amu ka una yan. Ada rason no ape nga dim kayat nga awidan adagos ti asawam. Ay, ibagak ka na kayo ti pudno nanang. Ibagam taday tangarot ti kahit ko nga maamuan. Awang nga ti ganas kong agawid iti asawak nanang, nukalpasan ti trabaho, nabambanugak, sakit kasi ti masang betak. Anya di kahit mo sawaan, ay nagluko kan. Eh, nakita yung muti lang at asawak nanang. Oh, anya? Eh na, nakangisngisit ti kudil nan. Kasla katawan ng kayo nanang. Anya? Ay, bastos ka Saan nga rumbeng nga kasati pag isasaom iti asawam? Ay, nagagsasawak lat po doon nanang. Kagagakila nga ta mabambanog iti tapa nagtalon na. Ta maininitan kadaan niya mabanbanog. Isong urti kong naknanang. Isong nga jak pa'y agawid iti asawa kalpasan iti trabaho. Isong nga nakpala makiinom ka iti kainumak babarkadak. Apay. Tapno mabarte kak to nga agawid nanang. Anya ko matiduman na. Iti kasta. Napintas tumot ti panagkita ko ni ti asawak nanang. Ay, nagluko kan, prede. Jakman kaya't digat ang ibagbagam. Bagak lakad na kayo't kinapudno. Ala, panawang kayo nanang. Hey, nandani manin malpas trabaho tayo. Parang wangyo. Dating gawi kito na pare pulutan kon taon, tamay inuman taon. Napaglutok ti bagat, iti naima sa pulutan. Sige. Dito lang tawar dati. Dito lang tabalay yun. Tadyak pe kahit agawid di balay. Amumud dita, parang wangyo. Mas dawak mga mingking ka, parang prede. Pemad nga di mo kahit nga balay yung agsyat tayo. Tapos saan ba ta kanahin nga maistorbo ni bagat ko nga luto ti pulutan tayo. Naibagak mat king katipod noon. Pare, jakayat nga agawid adago si balay kalpas ang trabaho tayo. Mabainak nga raw. Apay, anya tibay mo pare. Ulit-ulit ka ba't pare? Ibagak lang nga raw din. Jakayat nga makikita yun ti asawa, kakasyat lang nga na. Nga di naman tin maistimar. Kas ano? Di naman lang mo agarjud man. Ureg, make up lang kumama. Agpaparlor, di na kayat. Ikakpay ti pagpaparlor na.
Hindi na malata kaya. Tawang kanot serbina. Agtrabaho tumulata iti talon. Sa bagay, imbag kinibagat mo parang wangyo, tadala dito balayaw. Adala di balayaw kung nakuma. Agtartarakan ka digiti anak yo. Awan tumot nga ti anak mi pay. Iso nga, jackpot may gawid nga mapalagtalong. Ay na, saan kay bagana nga, saan nga makaanay dati matmatgadak iti konstruksyon. Iso nga ipilit na ti mapan makisag ka, o makiraep, makigapas. Ang hindi namat mabubuotan, pero may mo't ti bakit ti tsura na. Ala kita, sige, dito lang tayo balay na. Ala ka ron, agyamalak parang wangyo. Dakon bakit? Oh, ay na. Nabartek ka man na simbangpet. Nangangkan. Ay, nagpulutan ako ti ato bakit? Ngket. Kanayon ka lang akastan? Ha? Freddy? Agpanpanunot ka pa'y kadi? Anya? Ay na, dati nga masawag nga talaga. Ay na, nag-aawidak lang aro din. Ado mga saunan. Gagangay lang adot sa uka. Nakastamanan nga nabartek ka nga agawid. Ay na. No di ka manganan. Ala, ang gaglabaran. Tayo ang kamaturugan, tapno mausawang kanton mabigatan. Kanayong ka lang akastan. Apay nga pagdigusin na. Ada ka din ti plan-planom, bakit? Ay na, wala ti ganas ko ti kasta nga. Jajar mo. Aya. Di mo ka di kayat. Aglin na ilo ta. Ay, mailiwag mo't king ka bakit? Amom, dagdagan apuraan nak ni nanang agkaapu ko ka naon. Iso nga, may ka man dito. Nabanglo ti asawag. Nakapin, pindas bahay. Agtala ka man si Kapredi. Nakita ka man sa mula maisaot kasta no na bartek ka. Idinto nga nun na, no saan ka mat nga nakainumiti arak. Ay na, kundi uyaw ka kanyak. Nga kesyo lo siya nga, bimakit tilangak. Nakangisgisit ti kudil ka. Anya, saan nagpaiso na ito bakit? Kita mo, nakapudpudaw kang Dubai. Nakabimbidas ka. Kung nabanglo ka, talaga nga nabanglo ak, agdigdigo sak. Angin no day ta ko na mga agpaarjudak. Kanda ta kudil ko nga, ibagang nga, nakangis-ngisit, gagangay laang adamain initalak nga rod na dag iti talon. Sanakit di ibaga nga, agpapudawen? Ano nga naskin, bakit na napudaw ka ni ti imatang ko? Kunam lang, ada na bartek ka. Umigakit din. Ay na, jak kayat taangot mo. Jak kayat tabayod mo nga agat arak, agat sigarilyo. Ay na, di ka pa'y nagdigos kalpasan nga nagtrabaho ka. Nagdiretso kan iti pagginumam. Napatpatig pa yan taarak ng siyak nga asawam. Ay, may na. Kasanot ang arod nga madaan iti anak no kastoy mat. Nga di mo kayat, tunggal mabartega. Talaga nga jak kayat. No kayat mo, isardeng mo ti panaginom mo ti arak. Tapos saan kong may mangangot dita. Nagalas nga payud mo. Anya? Ay, madi mo na bakit? Api ko mga madi. Apay, di mo ka ba ilan nga ikatin ti panaginom mo't arak? No inikat ko, di panaginom ko ti arak. Anya? Ay, gid. Sa bali mo ti panagkita king ka bakit? Anya? Sa madala namin tas tilangam no nakainumak. Ay, naday ka manin. Talagang nagtakas ti ugalim. Panawang kamalayan, maturok ka dito sa alas. Anya? Sana bakit? Oh, tanda alam. Agaramid tapay ti anak. Agaramid tatapukod ni nanang. Agaramid ka nga bugbukod mo. Bartek! Timplanak man ti kapik bakit? Apay, kabailan man tagtimpla nga siksika. Ala na bakit? Tayo nakagtrabaho na eh. Katuri ba't siya kadamot trabaho kiti talon? Apay si kalat ada trabaho na. Nita ka man yung bigbigat man eh. Ay na. Alan
Apay di mo malagip di nararamid mo di Rabi eh. Saan mo manan nga malagip dagiti sasaom kanyak ni Rabi eh nga. Makapasakit tinakam. Makapasairik na. Ni. Apay manan. Nyayag ibagbagak kayong kay Rabi. Di takot na. Kanahin kamot lang kami nga nabartek. Na di mo marik na naan niya ti marik-rik na. Anya? Apay ay. Apay nagsangsangit ka. Tala ka man. May ka man dito. Ibatan na. Apay nagkirsang matinti kudil mo bagad. Kitam. Litad galag mo. Ha? Pati dakulap mo. Nagpuskol mo tinti kalyo na. Kitaan niya kung mano napuskol ti kalyo ti dakulap ko. Kino nakirsang man ti kudil ko. Di mo nakayatan, kasta. Gabutan na, nakirsang ti kudil ko. Ang kalkalyo ti dakulap ko. Saan nga ka sa tiket ko saan? Mawatak mo, tagtaltalon ka nga rod. Ang hindi mo di kahit isarding dito pa nagtalon mo, bakit? Saklatan trabaho. Baring no maator pa tilangam. Anya? Baring nagsubli pa iti kinakinis ti kudil mo. Baring no may kaddi kita kalyo ti dakulap mo. Anya? Baring pumudaw ka pa. Dahita ka manin si Kapredi. Naipilit mo kanya nga saan nga agtrabaho. Tatal agpapapintas ti obrag. Ay na, saan lain unay mo ito. Alala. Nakarutin, hindi na kahit itemplante kami. Agkapayak tulad na dyahin. Panawang ka. Kitaan, kitam di galad mo. Apay. Kasla di nagpay mapirengan. Kuha. Kasi kanila ulit tinangakon. Nakasla di nagpay kayat nga pirengan. Di ka di nagpay makita nga na sayaan. Kasla di nagpay panpansinin. Unay matit. Mala, babaam. Bumawi ak into no sumangputak. Bumawi ka into no nabartek ka manan. At kunam tumanan nga napintasak manan iti panagkitam ka po talaga kainom ka manan iti arak. Iti manan. Ay na ay. Alain akon. Kit di maladaw akon. Unay madita. Nagdrama man iti asawag. Kapi ako madakas na may bagang agpapintas. Na siyempre, para madlaking kuwana dahi dyan. Ay, nyamot din. Gagangay laeng parang Freddy nga, agsakit tinakam ti asawam, no kasi nga, iprangkam king kuwana, hindi ka timbagam. Kita pagsayatan naman din parang wangyo. Wen, adaking ka, agim, kabalimbat nga ibagam king kuwana iti sa bali awagas, tap na saan nga mapabainan man. Kanya. Kasano ko ma? Awan ti amok nga sa bali nga awagas nga mabaling ko nga ibaga king kuwana. Nga, asikaswan na kumamot, itsura na, tap na saan mat nga kasya nga. Kasla mo laga, katawinan mo't ni nanang ko. Alakid, mang panunot ka kasarita nga nasayaat. Kat man ano nga no, di saan ka nga uminom iti arak iti mesa nga rabita, agsarita kayo. Anya? Anya tikit mo sa pare? Kat pagusta maminsan Anya? Kat kasawan, alakid, lailum ti asawa, mga saan ka nakainom iti arak? Apay, di ka lang mairusog matan, paring Frede. Samot nga di dyan, nagangganas mo lang, ada inom ko ti arak, tapno niya, tapno napintas ti panagkitam, ti asawam. Dakil mat atulong nga talaga, ti arak pare. Ay na, uwan nga, at nga ma-appreciate na ka ti asawam, no lailwem, nga oray na awan ti inom mo iti arak. Tapno saan nga sakit tinagim na. Sa to kasarita, bakit nasaysayat no kastoy, hangka mo pa nagtrabaho, tapno da oras mo nga mga sikaso tabagim. Tapno
Agsubliti dati nga kinapusaksak mo ko nam. Eh na. Ala pare, tala maminsan, pagusto misuna. Agawid ka nga saan nga agat arak. Ket, siyempre, ipakita mo, ti kinadungom keng kuana, lailuang. Panunutek pa lang pare, kasla, ay na, adalay ti panunot mo dita pare. No napatig pela ang ti asawam nga kunam, akit aramidim dita, sakripisyo ka. Takas tamat ti aramidin ti asawam, isak sakripisyo na tilangana, ayat na lang nga matulungan na ka. Ay, malalala pare, agyaman ti singasing mo. I-try ko to. Anya, api nga i-try mo pare, aramidem. Sige. Aramidik to, pare. Ngay, saan ka man nga nagdiretso jay pag inumami ti arak, baraw? Kuha na nang. Sanak ko minumiti arak itang arabi eh. Ay itang amalong. Ay, nasaya at mat ano kasta? Ang imaapeng nga ron nga may kadito'y balay. Iti kumabalayo iti asawam ati nagdiretsam, nagawid ka kumaadagaws. Kuha kami, nanang. Kuha, anya, apay, di ka makasao. Urayik lang tang agsip ng ito, nanang. Anya? Tapno saan unay nga nalawag? Katapay nga urayon pa lang agsip nga. Tapno no... babaan mo nanang. Anya? Basta, iuray ko lagsip nga. Inton sumip nga, agawid akton. Tapno saan to unay nga nalawag? Anya nga saan to unay nga nalawag nga ibagbagam? Di ka maawatan. Panawang ka malangin. Dalpasak mo nga nagpakan iti manok. Ada akong bakit? Freddy? Oh, api ka sila naklaat ka. Sila ka lang nakakita at alia, bakit? Sika nga paiso. Apay sip-sipating mo na agsinumbangin na pingping mo, bakit? Kita iklaing no, agpay-peso dati nga mapaspasamak ko no, taga-inip lang. Anya? Agpay-peso mat, tamariknak mat, ti sakit na, ti panang sipat ko itag sinumbangin nga pingping ko. Anya ayat ibagbagang bagat. Saan kas lang saan nga rin nga nakapapati? Nga anya ti saan nga nakapapati? Nga nasapa ka nga nagawid. Ken ba isa? Saan ka maangot? Awan ti maangot ko nga agat ara. Freddy, sika ka di day tangag paiso. Weno. Unay ka mo ten bagat. Ang uting ka man? Siyak da ito. Ay, sino kumapay? Unay ka mo ten. Nagmilagro. Pudno gayam ti milagro akong kunada. Anya nga milagro nga ibagbagamat. Milagro ko nakada. Nagawid ka nga saan nga nakainom iti ara. Unay ka mo ten. Ang magurik ka. Api nga, kasarsarita nagam saan mat nga. Saan magkasyak dikit kita? Anya? Api nga di mo maipereng dagita matam kanyak. Kwa. Medyo nalabagang amin ti mata, kaslag sur ay siso nga may meto santa nga ag-ay to ay. Tapno di ka maakaran. Anya? Saan man ka nalabaga dagita matam? Kadi, mariknak ka na budo. Kumita ka man kanya. Ni, api di nakmakita kitain nakmahan ko nak. Api di mo maibayag ti panang pereng mo kanya. Kwa. Intagit di mga anila. Kahit mabisina kon. No di mo kaya't umuna akon. Sumarulo kan tulatan. Nasaan? Agdan ta. Taman manulaeng nga dumteng ti kasto nga gundaway. Manula mapasamak ti kasto. Nga agkalang lang tangamangan iti rabii. Sige. Ken may isa. Magustok man taangot mo. Agat lengket ka. Ang
Saan ka nga agat-arak? Anya? Sigurado lakid di. Nga nabanglo ka into no makadigos ka. Huh. Malagip, no malagip mo, pilpilitin nak idinabartek kay di na minsan nga rabi nga agaramit ka iti anak. Anya ti kahit mo sahod bakit? Akit gundawayak itan itatas saan ka nga nakainom, bareng si bibiyag ita, dagita sperm mo. Anya? Bareng no makabuo ta. Tas saan to nga agdiwer, dagita sperm mo, when natutubog mo, nga sumrik iti kaunggak. Kuha. Apay, saan mo ka di kayat? Saan ka di nga sikat mangipilpilit kanyak idi? Nga agaramid ta? Apurayan na ka ni nanang. Uwan. Malagayam. Basta, tumakapanganta, muna kanton ngagdigos ta sumarnuak. Tagundawayan ta ita, nga rabi nga saan ka nga agat arak. Nga saan nga, naalas ti payud mo. Sige. Sige ko na ma. Namnamaag day ta, Freddy. Nakadigo sa akong lakay. Agree ka. Ape nga nakapatay to'y silaw. Ha? Ape nga na inidip mo to'y silaw. Kwa. Ay, saan ka din ngayon bagam nga agaramid tayo ti baby? Kitwin angim ni. Awang buta pulos ti makita ko. May maya. Tapno no. Anya? Tapno mas romantic bakit? Romantic ka dyan. Kilad da. Bakit no? Matipay ko, di kita matipay. Ada, mabuong ta dita. Nakadot nagkaiwara nga gamkamit dita. Abay ti katre. Anya? Kwa. No kahit mo. Ilukat mo ordeta tawa. Tap na damat la sumrek asil lag tibulan. Sige. Una saan? Yan tangay duduwata matla dito balay. Pag silawek latan dito'y salas, tailo ka tatari daw. Anya? Tap na damat basit silaw ta sige nga rin. Isa mo na, yung ilukat. Anya? Tapno sa ano na yung nalawag. Kahit kung gasto yung ada makita. Sige. Umayak nga ruden. Inikat ko di tapis ko nga tuwalyan. Hoy! Abay. Sa bali matikit kita, Freddy. Anya? Kaya't ko nga surprise. Anya nga surprise? Kumita ka kanya ka. Palalam. Agkidkidim ka na. Ha? Kimita ka kanya kapag biit sa ka nagkidim. Saan ka din nga mas romantic? Nakakidim ta nga doa. Madamdama Kasla din kahit na makita kasta. Saan ba't? Bakit? Si Kamat. Nakaida ta nga duwan. Sikat ang trabaho. Ureta saan ka nga nabartek. Anyan? Sigalatan bakit? Anya? Sigalatan tek trabaho. Ni. Inikat ko ti pagan anay ko. Makaamu kalatan. Anya? Alala, nabanugang kami di trabaho. Amumot, nadagsin ti trabaho, iti konstruksyon. Bagking kata, kat uray matsyak, narigat ka nadagsin mo ti trabaho, iti talon, tamayin initanak. Wala na, sigalatan, urita na kayo na naka. Sige siya, balaan. Unay kamot din.
Ay. Oh, apa nga yun das. Wah, aglosyong ka man pelang bakit. Anya? Alan nakirsang ti kudil mo. Unay ka mo, nakaraarte ka. Ay, no talaga nga napategaking ka, Freddy. No talaga nga napudnot panagayat mo kanya. No talaga adagagar mo nga, adakalikago mo nga maadaan tayo iti anak. Awan kumaking ka. Awan ti anyaman naking ka no kasto nga nakirsang ako nam iti kudil ko. Ay, taan niya ako maduma na. Ure nakirsang ti kudil ko makaaramid tanto latat anak no talaga nga napudno ka kanya. Ay. Ay. Oh. Ala. Rugyan tanti agin nagak. Oh. Katirwar mo ta dilam Kas dati kasigod nga aramidin ta. Wan. Basta italaang mo't nga awan ti baangot ko nga arak. Italaang mo't nga maganasak nga mga maganasak ti makiinagakeng ka. Tano pilpilitan na idi nga nakainom kat arak ay na anusak laeng kaslakla matay iti angot mo. Ay na pati siya mabarbartik no kwa. Malawang nga ro din. Kin maisa. Awan matimadi nga angot ko. Nga kasking ka. Nabangluak mo't lat tao rin no kaskasano. Wanan ba kay? Anyan? Madi mo tumakder lakay. Anya? Di mo tumakder dahito yung kasanungan nga makaaramid tayo di baby ta. Ay, wah, hindi ka mo nga ron. Nga nga dito magder. Arakupen na kami Ken, serious yung ngamin, ti makinahaig kanyak. Serious yung ti makirin numansa. Serious yung ti makiinagag kanyak. Saan ka kasla mapilpilitan ka lang? Ala, arakupen nak. Basta, aprosam ti kudil ko. Aprosam ti bagik. Taaprosak mo ti bagim. Ay, nagbungbang nga kalyo dahil ang bakit. Ano niya? Ay na. Isla mo lang makasugat no aprosam ti kudil ka. Tal na ka man, nakaraarte ka. Alan, tapno uminga rin. Tapno matugawang kan. Tapno no. Makaampayag tamatan. Ang maguri ka. Madimot lata. Kwa. Ani ayat problema. Api madi umingar na itoy. Guri ka. Mabitlaan. Anya? Mabitlaan. Nakladyo kusina. Anya? Nakladyo banyo. Maalapas pa sa mga ron. Ay. Diyos ko. Ay. Apay mo't nga kasta. Kasano mo't ngamin nga daganas na nga umingar mo't. Uri la sumngar ti dudut ko. Tunggal mariknak nakirsang ako dil na Diyos ko kaya. Sa akin iti aprusan na kun nariknak lata ti nagpuskol nga kalyo ti dakulap na. Kasanumot nga maganasan mo dati junior ko man. Ang kuri ka man. Adan sa pala dati pangted ko direp. Ay malagip ko. Ada jay sirok ti lababo. Dati pangted ko nga bilog. Inakmang kidiludukin nga mamayin pinsan. Tabareng umingar man dito yan. Ni, adda nga agpaiso. Adda pa'y nasurok nga kagudwa dati bilog. Agre ka, paspasa kong timang lidok.
Ah, nagsanger. Gara, uminuwak ti danong. Pinampaminsan ko na. Tapno alisto, ti epekto na. Tapno alisto nga tumama ti arak. Mm, mm, mm. Ah, oh, oh. Datan, narit na akon. Agsubli ako ni ti asawak. Oh. Dakon bakit? Oh, anya pala ororayong, may ka na. Mayaten? Imiren? Umingarita na. Tamayat tirik nanan. Wow! Nagseksy nga talaga ti asawa ka. Api ka sa ti pa nagsaom, Freddy? Anya ko mati. Anya. Ay, kit talaga man ka kasi di pa nagsasawag. Bakit? Anya? Oo, maya kon. Ara ko pek man na ti asawa ko nga. Nagabangbanglo. Nakakinkinis peti kudil na. Ken. Nagpintas ka talaga ti asawa. Uy, api nga kasta ti... Api nga agad gin ka matan. Ha, Freddy? Ay, kwa. Bakit? Riktaam. Anya? Anya day talagtangkan nga. Dati arbas ko. Imi nga rin. Nakatangtang ka ng bakit? Ang malakman ti barukong. Freddy. Kanek man bakit? Dato'y tilapia. Freddy, api na pagkaiminong Freddy. Freddy. Agat arak ka. Maangot ko nita payud mo. Sumngawan manipod iti bagim nita. Agat gin, agat chiko. Sige Freddy. Ituloy mo tararamidan. Na yan. Kasla tilapia ti balasang. Freddy. Na yan. Ti mama nga dagos dati ara ka. Ang mayat. Kasta na iti rugsok ita gundaway. Freddy. Siyang natandig trabaho bakit? Siya kung tiro mabawking ka, itataga kaingar na. Detan, nakabasbasan bakit? Detan, ishoot ko dito imingaran nga armas ko. Unay. Nagganasin bakit? Nakaimas ka nga talaga. Freddy. Sabay ko bata makabuutan bakit? Freddy. Palalang Freddy. Napanggagayam. Napanggagayam timanggo beti arak. Saan nga nasisita nila bakit? Basta, imi nga rin, di armas ka. Dapat na makaarami. Maangot ko agad arak ka manon talagang altek ka. Artek ka nga nalang. Sige. Freddy. Intemplahan ka ni Tikapem, Freddy. Agyaman bakit? Agyaman ta. O rin ko kay imbagakin ka, intemplahan na kung itikapek. Malagay mo met siguro tinapasamak ka datay tirapi. Uwan bakit? Maragsakan ka di madlaeng. Napukaw ka di Digiti pampanunutin nga madi, may papan kanyak. Ngay bagam nga saan kan nga napatig kanyak. Tapno among bakit? Napatig ka unay kanyak.
Isungorod nga kahit kun nga maadaan ta iti anak. Angem, saan mo ko mga naramid mo iti rabi? Saan ka napantimanggwab iti arak? Pasensyakan bakit? Una niya taramid saan nga umingar. Ang hindi nakainom ak iti arak. Isungaron. Talaga nga saan ka ngagbalbaliw pa'y? Taging nga di ka makainom iti arak. Awan ti ganas mo nga makinaig kanyak. Kasanon no saan tagay nga nakabuoy di rabi? Kasanon no? Dinto. Dinto maulit tinapasamak. Nakasano? Numet na kainom kay ti arak. Siyak mo't iti awan iti mood na. Tadyak kayat uno kagurak tapayud mo. Ano? Talaga ka di nga di mo maikat ti panaginom mo ti arak, lakay. Talaga ka di nga awan ti ganas mo nga makinaig kanyak no saan ka nga nakainom. Diyak masungbatan dita bakit? Ang itratry ko man. Ay na, deta pa lang ang sungbat mo. Kasla awanan tinam na maik. Iso nga, siya akong ti agaramid iti wagas. Anya tikin mo sahon bakit? Siya akong ti agaramid iti wagas. Tapno na ti kasta, masolbar ti problema ta. Tapno no, masansantong anda mapasamak ka data. Kadagdagkal tinamnamang nga maadaan ta iti anak. Sige, siya akong ti agadjas. Saan kan nga pilitin nga isarding mo ti panaginom mo ti arak. Siya akong ti agaramid ti pamuspusan. Tapno agkaanak ta. Agyamanak bakit? Agyamanak numaawatan na. Agyamanak. Hindi man na ginumin pare. Itata, nagkinawatan kami ni ti asawak. Parang wangyo. Anya, kita sayata parang Freddy. Kahit masawan, okay laking kwanan nga nakainom kay ti arak. Wen, saan nga kasi din? Sigurado ak, naurin lo kainumak, kaya't nalatang agkanaig kami. Siyempre, kaya't tanong na kayo numak ti arak. Napintas ti panagkitak iti asawak. Ala na saya ano kasta tabareng maadang kay mo ti anak. Wen garot pare. Kaya't ko pa itam no agkaanak kami, bareng saan tuunay nga rumrumor ti asawak. Bareng agsubli ti dati nga pudaw na. Yan bareng umubing pa tilangana. Tapos saan nga lusyang tilangana ti asawak. Ay na. Nga pa, dakamat dito Freddy. May kulay baga kada kayo na nga okay kami kanilulita nga asawa. Anya? Okay ken kuanan nga uri no na barte ka agawid. Sasawumot si ka Freddy. Agbay sumot. Kuna na iso kanon ti agadjas, ison ti agaramid ti pamuspusan, tapno maadaan kami iti anak, nga uri saan ko nga isarsardeng ti bisyok, nga panaginom ti arak, nanang. Imbaga kalakada kayo, inak pala yun na paring wagyaw. Taing kami aginom ti arak, sakto agawid ya balay. Ay na, apeng amin nga dahita arak-arak na tati amum aya. Ay, kita. Agas bannog laeng mo tananang. Mayat man direk na nga gawid ito nga nakainumak ta. Amok nga saan na kon nga ngiwatan ti asawak. Gabuta ko na nga mawatan nan. Mawatan na kaon. Dakon bakit? Deto yan sigurado. Fight man deto yan. Bakit? Dakon.
Ay, ada ka magkaya man. Freddy, lakay. Ah, umay ka dito silid ta. Ah, ay, umay kan. Ay na, umay ka kidi. Abe ko yun din nagbakad. Umay kan ko nak, api nagbayag ka. Itay ka pala orayan lakay. Nagbanglo ti lakay ko. Aha, anya. Nagmayat ti payud mo italakay. Umay kan, taagaramid ta iti baby ta. Nay. Ay! Nay, natumba ka man. Ay, okay lang. Sa anak man ka nasaktan lakay. May kan, sa kruyan na kun, tayo intagid na ni ti katre. Bekas na ti pa nagsaum kong panagnamba kahit. Anya, umay kakit din. Umay kan alakay, umay kan. Ikatagtapagan anay mo, ikatagta-t-shirt mo. Ay, gaguray ka. Bigas na nga, agot, chiko ka ba kahit? Anya, diladang mga ungaw-ungaw mo. Umay kakit din, umay kan. Ikatagta pantalon mo. Ay, aguray ka. Apay, ay, nakainom ka di ba kahit? Apay, si Kala ka di mabaling na uminom iti arak. Wen, naginumak mo't anya. Bigit sigod mo't gadi ka uminom iti arak bakit? Katap numat agpadatan nga na artek alakay. Tap nuno kayo na makiti arak. Mayat lahat ti panangangot ko king ka. Tap na awan ti maangot ko nga madi nga payud mo. Umaikan kanagday ta. Anya, umaikan ta kanagday ta. Alak kayo, umaikan. Aguri ka. Bartek ka mo, bakit? Tuwain. Di ba ko na? Siya akong ti agad just lakay. Sige, agbartek talata ka na ayunan. Tapno no, napinta sakit imatang mo akanayon. Ken, nabanglo ka latamit kanyak. Lakay, umaikan. Bakit? Umaikan ko na. Umaikan, alay na kabuta rito. Irikap munta, tapno makaaduta itang arabi. Unay mo dedan, nag-wild ka mo tin Lolita. Bakit? Nakawawild ka day di arabiin ni Lolita nga asawa kasin yung ay natilad na nga sawsawin na sumanao nga jak amo ni bagbagana. Kas jay gayam numabartek ni Lolita kasin kabaliktaran ti Lolita nga awan inom na iti arak. Ti Lolita nga nalimpyo ti panagpanpanunot na. Ay, jak amo numaragsakan iti napasamak kasing agpaiso nga saan ko nanas kinapilitin ti asawak nga agkanaig kami tunggal na bartekak. No idi ket saan na kayat gapota di na kano kayat ti payud ko, di na kano kayat ti angot ko nga agat arak. Itan iso na pa yan ti mangpilpilit kanya. Ay na. Ti kayat namutin ket rinabiin nga nabartek kami nga agpadpada kasin. Dinilaw na kami pa'y ni nanang. Anya mo tayo tararamidin yun, mangibabaing kimot nga kasawan baraw. Agsangsango kay pa nga uminom iti arak. Ay ni Lolita ananang tibagbagan nyo. Saan kumot ibaga nga agbalinmat nga arte ka kaskanyak. Tapno no, masalbar mi ti relasyon mi kun madaan kami ti anak. Ti kahit kumot, kahit mapanagpapintas, agar jod, mapanagpaparlor, agpa-makeover ko sa bali mo, tinaramid na. Ay na, maulawak ka da kayaw. Ay, agpada kay motan nga altek iti asawam. Wala, bagbagaan nyo man nanang. Nakalalas ka rin nga nakit kitaan. Nga isuna nga babae ka, mamartek motan. Basol mo day ta Basol mo mutla day ta. Kasanok ka di nga ibaga iti asawa kasin yung
Nga saan nga dayta panaginom na iti arak ti kayat ko kumang aramiden na tapno no. Masansan ti panagkanaig mi ket makabuo kami iti anak mi. No di ket deti mapan kuma alagaan na ti bagina isarding na ti mapan nagtrabaho ti talo nun ta. Agpupupuklatan tapno pumudaw mo't basit. Sabon mo't kadigiti pagpapudaw, ag lotion, mapan nagpaparlor, paurnos na mo't deta buok na akada. Kompormeditan nga mabalin nga aturen na. Agam sa balimat ti kay sa balimat tinagawatan ti asawa kasinyong iso nga talaga tinagadjas para kanya ket tinulad nakmutten agin inom iti arak. Tatunggal kano makainom iti arak ket nabarte ket nabanglo kano ti panagangot na kanya. Balakadan dakman kasin pangaasiyo sakbay nga maladaw ti amin. Baka ket ad-ad nga di ka makabuo no agpadpada kaminton nga artek iti asawag. Dahil di nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasin kaya tagya manaklaon na iti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken anang tidbiag diti nga pakasarita. Agyaman akmat kadagiti naruway nga nagbuya ken dagiti makaited ti balakad. Sabi ko adda na ibati na nga adal dati nga surat ko. And more power to your program kasin and God bless. Tuyag problema apagayam mo, Freddy.